Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. General Secretary jong ka United Democratic Party, Dr. Jamino Motho, ulapan pau ya ka Jingshap Tieng, jawab ka Jela Meghalaya kan kelalong kumkari Sri Lanka, kapalaya kenduk mau siang, hakabam kadi kapisa kapilan, nakadaw ka Jingshim Ram Shabapalat jong ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, kababat iulakam sensyar hapok kani ka Jela. Ya kani lapan pau hapakran haka jingelang balapan scam ikinongkit kam jong ka UDP Youth Wing East Yanti Hills District. Kabalalong haka sinong sok kumpor po Mission East Yanti Hills District, haka singi sajan ka arpuwe tere ujemang arhajar arpuar. Jingto bakidon kumba lai pun riulak kita kinong syong snong hakane ke jela ke jongi kumba kalong menta lese kalaban kampalat ya kalai pun riulak ru leni kalaban poi se kalai pun nyolak baki kon samla kibadon hapo kerta lai pusan snem syapo kidon kumba arpen nyolak dimudur mopi arpen nyolak kide kita kibadon hapo kerta lai pusan snem syapo tikadai nem ka kamram jongi ki samla bat khamtam kini ki samla MLA ki jongi kinongelam samla ki badon haka parti ki jongi bakin kersiu thiaken ya kini ki samla hakani kari ka bai ke jongi kena mangin wanra ya kata ka sensyar ka khadar ka ba khamper na ka sensyar ka khadar ka bangilayo haki sngi berkipor ki balalet no ngania thuo ya pi kum bakalong menta ladang ipet ikini ki political development hakani ka state ke jongi ni ba ka leer ka bas notenat ka be hak bay day bat kani ka party UDP ke jongi kani ka party bom ke jongi ngam simpoy perkhat ba ka party congress ka bala jukop man kapor ba ka day ka party ka balong discipline hendai kani ka skum jong ka congress menta kala prapom barok khat nyongot ki MLA nakaseng kongres menta kilaya sakma bat kilaya poi shani bat chatai khat arngot kila poi sha TMC bat sangut kila sedang ban ki kore ban let nakiwei pat ki party i kini ki developments kiba ja hakne ke jela ke jongi ban habangi pai hak bai ni ba ke jinglong ke jingman hakne ke jela ke jongi ngas ngong thuo ba kadon kata ke jingot ke jingnam nakaliang jogi patba nong syong snong hakane ke jela ke jongi kat sabangi pai i tang gijing e sudah imkwa ba ke jela ke jongi kanlong kumkari Sri Lanka apa pipait aki television PE ke ke baja ya ke Sri Lanka petrol rusitom manyo marba mardi rusitom manyo tangka kot sadar rusitom manyo kata kade kari Sri Lanka imkwa ba kane ka jela ka bait ke jongi kanlong hakata kadur dai na kani kadaw idon kam kan ban say yakin nongelam naki constituency ke baper ngiju ye kren bad i president jongi ba medba niong idon kam ya ka team ke bapaka ke ban lam kmat ya kani ka sarkar house nem arhajar arpulai ngani thu ye pi nakaliang jongi kum ka party UDP ngila sya sitom nado arhajar khatlai hadu arhajar khatpra nado arhajar khatlai hadu arhajar khatpra mengi kita ki prangut ki MLA ki badon ki bayo ya ke jingjob hak tu kapor ngidon hakaliang persya ngila sacrifice kemasan snem bat ngim simtre banyadon hak sarkar jong doktor mukul sangma ni perkhat bataka sacrifice ke jongi ke jing sya sitom ke jongi arhajar khatpra te nginyok khambon ki MLA hakane kejela ke jongi hendai pause nakaliang jaga parti ke jongi naka prasit kahyar syaka hendriu sit ilas ngodiau hadu kata-kata nakaliang ke jongi hendai ke bangai hadien ka arajar khatpra apo ka jingelam jong presiden rangba jongi ba met ba lingdo rengkat ke jingetre sitom jongki nongelam jaga parti ilayo ya ke jingjob jongki lightly ki by election ila job ya ka by election na Shela constituency ila job ya ka by election na Ranikor constituency ila job ya ka by election nang tay na Moplang constituency
ban menta ki don saki MLA ki badai ni ki parti beper ki badai ru ki nak ki independent MLA kila ai ya kata ka commitment nak liang joki bagi kwa banya kun na kane ka parti UDP ke jongi house name Arhajar Arpulai kan nyongot ki existing MLA sebentar ki bakwa banya kun na kane ka parti UDP ke jongi kani kene ka ler ka bapala ka bawan ban be ha kane ka jala ke jongi ban ngidon kata ka jing kmilenti ba Arhajar Arpulai kan don ka jingkala hoi mentangim laklan na kane ka sarkar khlek khaulang ngiru ngidon lang kani ka sarkar khlek khaulang kebayalam da ke NPP hendrai menda kailam da ke NPP ban nga khmi lenti ba Arhajar Arpulai kani lampat ka UDP ya ka sarkar Arhajar Arpulai pikwa na mi kata apa ba lala pikwa ya kata ang ha gabom Arhajar Arpulai ha gabom nginya trai sitom nakaliang jungi